Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari mas'ala iri gushyushya cyane abantu imitwe igendanye no gufunga ku munsi wo kuwa gatandatu. Sunna ese byaba byemewe cyangwa ntibyemewe? Dore ko umunsi wa Arafa uzaba ari kuwa gatandatu. Mas'ala nkingi igendanye n'ibyo bita sunna ntiyari kwiye no gushyushya abantu imitwe. Kubera ko iyi ni mas'ala yabayeho mbere ndetse n'ubira cyahari ndetse izakomeza no kuza. Kuko usanga girana kutumvikana kuri iyi mas'ala no kubera hadith y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ya Abdullah ibn Busr ayintumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatubuje gusiba kuwa gatandatu. Intumwa y'Imana yatubuje gusiba kuwa gatandatu kugeza ubwo yavuze ati niyo umwe muri mwe atabona icyo ashyira mu nda keretse kuba yafata igiti akaba yanyunyuza amazi yacyo kugira ngo byibura siburuke azabikore ko ntazasibe. Intumwa y'Imana iti illa fi mafturida alaykum, keretse kuri bya bindi Imana yabagira itegeko nka Ramadan byo niyo haba ari kuwa gatandatu wasiba nta kibazo. Hari ahwali za Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah nakunze cyane nifuza kuba nabasangiza kuri iyi mas'ala igendanye no gufunga kuwa gatandatu. Ni talkhis cyangwa se ni incamake ya Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah yakoze kuri iyi mas'ala. Nayikunze kandi nifuje ko namwe abayisilamu nayibasagiza insha Allah. Qala rahimahullah Imani Mujiriri ibn Uthaymeen yaratubwiye ati siyamu yawm as-sabt lahu ahwal, siyamu yawm as-sabt lahu ahwal. Gusiba kuwa gatandatu biri mu buryo bugiye butandukanye. Al-halatu al-ula cyangwa se al-halu al-awwal, uburyo bwa mbere an yakuna fi fardin ka ramadana adaan aw qadaan wa nahwi dhalik fa hadha la ba'sa bih. Uburyo bwa mbere ni kuba umuntu yasiba kuwa gatandatu ariko ari muri Ramadan urugero, cyangwa se ari iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan ashaka kwishyura bigahurirana no kuwa gatandatu. Ibi biremewe nta kibazo kubera ko iri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nayo ubwayo iravuga iti illa fi mafturida alaykum, keretse kuri bya bindi Imana yabagiriye itegeko byo muzajye musiba. Urumva ko ibitari itegeko nibyo mutume yabuje kuba umuntu yasiba ari kuwa gatandatu. Bityo ihali ya mbere nuko umuyisilamu yafunga ari kuwa gatandatu ari kwishyura umunsi yishe muri Ramadan, cyangwa se tukaba turi muri Ramadan tukagera kuwa gatandatu umuntu agafunga. Ibi ntacyo bitwaye. Yoro ni hali ya mbere. Alhalatu thaniya, ihali ya kabiri cyangwa se uburyo bwa kabiri, an yasuma qablahu aw ba'dahu, nuko umuntu yafunga mbere yo kuwa gatandatu cyangwa se agasiba nyuma yo kuwa gatandatu. Sheikh aratubwira ngo fa hadha aidan la ba'sa bihi, ibyo nabyo ntacyo bigize gute, ntacyo bitwaye. Li hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu, kubera hadithi Abi Hurairah Imani mwishimire aratubwira ati سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتنوفي سنوى إيمان مهمه نميجيشا إفوغتي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أمي مريم رمين هكا جسيب ركوي جمعة إلا يوما قبله أو بعده، كرتوا ندوزا يسيب جنبري جمعة cyangwa se akabari busibe nyuma y'ijuma. Urumva ko ari busibe mbere yo kuwa gatandatu birumvikana. Bityo rero hali ya kabiri ni umuntu waba yafunze mbere y'ijuma, mbere yo kuwa gatandatu mumbabarire. Ibi nabyo ntacyo bitwaye kuba yasiba kuwa gatandatu. Uwo rero no tubonye abayisilamu. Wali hadithi Juwairiya binti al-Harith, ndetse hari hadithi ya Juwairiya umugore w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ummul mu'minin, mama w'abemera Imana imugirire impuhwe kandi mwishimire. Iyi hadithi ya Juwairiya aratubwira ati anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha yawm al-jum'ah, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagize kumusanga yinjiraho yarari ari ku munsi wo kwijuma. Wa hiya sa'imatun, Juwairiya yari yasibye. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana Imani muhamahoro n'imigishirangije mubaza iti asumti ams, ese waba warasibye mbere y'uyu munsi cyangwa se ejo waba warasibye ejo hashize? Qalat la, arasubiza ati oya. Qala, intumwa y'Imana iramubwira ati turidina an tasumi ghadan, ese waba ushaka ko wasiba ku munsi w'ejo? Qalat la, nawe arasubiza ati oya, nejo nta gahunda mfite yo gusiba. Qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irangije iramubwira ati fa aftiri, ngaho ushaka icyo urya cyangwa se siburuka. Hadithi iri muri Bukhari, igaragaza ko intumwa y'Imana yategetse umugore we Juwairiya gusiburuka yari yasibye kuwa gatanu. Intumwa y'Imana imwemerera ko keretse igihe ari bukomerezeho kuwa gatandatu. Iyo nani hadith igaragaza ko umuntu wasibye mbere yo kuwa gatandatu yemerewe kuba yasiba kuwa gatandatu ntacyo bitwaye. Iyo ni hali ya kangahe ya kabiri. Alhalatu thalitha, ihali ya gatatu, an yusadifa siyamu ayyam
أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء و6 أيام من شوال و9 ذي الحجة فلا بأس. نوكوبا kuwa gatandatu byahurirana nimwe mu minsi tweretse intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakundaga gusiba. Muri iyo minsi harimo intumwa y'Imana akunda gusiba ayyamul bid, iminsi ya bedha ya indi 3 ya buri kwezi. Intumwa y'Imana akunda gusiba sallallahu alaihi wasallam yakunda gusiba kwa mbere no kwa kane. Intumwa y'Imana akunda gusiba sunna ya Ashura. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakunda gusiba Arafa. Intumwa y'Imana akunda gusiba iminsi myinshi muri Sha'ban. Intumwa y'Imana akunda gusiba iyi minsi yose tugiye tuvuga, urabona ko intumwa y'Imana yisibaga. Bityo rero imwe muri iyi minsi tuvuze iyihuriranye no kwa gatandatu, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aratubwira ati ntacyo bitwaye ko wasiba, kuko iminsi ya bedha birashoboka ko yahurirana no kwa gatandatu. Iyo biza kuba bitemewe ko umuntu yasiba kwa gatandatu, intumwa y'Imana ari kubivuga nabyo. Ariko kuba yarasibaga bedha, igasiba kwa mbere no kwa kane, igasiba iminsi myinshi muri Sha'ban, ku buryo indi hadithi ivuga ngo kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasumu Sha'ban kullahu illa qalila. Intumwa y'Imana asibaga Sha'ban yose uretse iminsi mike, 3, 2, 1. Urumva ko Sha'ban ni sunna, ntabwo ari itegeko. Niba rero yarayisibaga ngo igasiga iminsi mike, byashobokaga ko yahurirana no kwa gatandatu. Iyo rero biza kuba bitemeye gufunga ku gatandatu, intumwa y'Imana ari kwisobanura. Umunsi wa Ashura ushobora kuba ari kwa gatandatu, mtume yarawusibaga igihe cyose sallallahu alaihi wasallam. Iyo bitaza kuba byemeye gufunga ku gatandatu yari kubivuga. Izi zose ni hadithi zigaragaza ko mtume yakunze gusiba sunna kandi zishobora kuba zaranahuriraga no kwa gatandatu. Hakaba ari hadithi yindi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, hadithi yindi itwereka yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakundaga gusiba iki? Yakundaga gusiba iminsi 6 ya nyuma ya Ramadan, 6 Shawwal. Kandi birashoboka ko 6 Shawwal byahurira no kwa gatandatu nabwo ugasiba, no kwa gatandatu akagera ugasiba kubera kuri muri 6 Shawwal. Iyo ro bitaza kuba byemeye gufunga kwa gatandatu nabyo yari kubyerekana, akatubwira ngo urugero mufunge 6 Shawwal nimugera kwa gatandatu muhasimbuka, ariko ntabyo yavuze. Izi zose ni dalil zigaragaza ko iri hadith ivuga ngo ntibyemeye gufunga kwa gatandatu ifite ikibazo. Hamwe nuko al-Sheikh al-Muhaddith al-Allama Nasiruddin al-Albani rahimahullah twemera tunubaha muri hadith, Ibn Baz yaramutatsa aravuga ati ma ra'aytu tahta adimi as-sama, ntawe nigize mbona hasi y'iki gicu cyangwa se y'iki kirere a'lam bil hadith min al-Sheikh al-Albani, wabusobanukiye ubigendanye na hadith nk'uyu mugabo al-Sheikh al-Albani rahimahullah. al-Sheikh al-Albani turamwubaha, ni nawe uri kuri jiha, ni uri ku ruhande rwo kuvuga ko bitemeye gufunga kwa gatandatu kwa hadith. Ariko duso izi hadithi zindi turi kugaragaza ziragaragaza ko ziri kurwanyiye, bisobanuye ngo hadithi tu igomba kuba ifite ikibazo, nubwo we abona ko ari hadithi iri sahih. Niba ayamu 6 Shawwal, iminsi 6 ya Shawwal ishobora guhurirana no kwa gatandatu tugasiba, niba mtume yarasibaga Arafa kandi byaranashoboka ko yahurirana no kwa gatandatu igasiba, niba iminsi ya Sha'ban mtume yarasibaga Sha'ban hafi yose kandi bikabamo no kwa gatandatu akahasiba, niba bedha bishobora ko zahurirana no kwa gatandatu kandi mtume yarazisibaga, niba Ashura ishobora guhura no kwa gatandatu mtume akayisiba. Izi zose ni dalil, ni hadithi nyinshi kandi zifite imbaraga zikubita iyi imwe ibuza gufunga kwa gatandatu. Bisobanuke rero lidhalik iyo siyamu yo kwa gatandatu ihuriranye numwe mu minsi tuzi mtume yasibaga, iki gihe turawusiba, iki gihe turawusiba byumvikana. Hamwe nuko Sheikh al-Albani abona ko bitemewe, ariko abamenyi benshi babona ko bitemewe, kandi dalili z'abamenyi benshi bandi ni nazo zifite imbaraga kurusha dalili ya Sheikh al-Albani. Hamwe nuko tumwubaha tunamukunda, kuko idini ntabwo twakumva ibintu kimwe twese, hagomba kubamo gutandukana mu gusobanukirwa ibintu. Turamwubaha rero, ni Sheikh wacu, ni muhaddith, ni umumenyi muri hadith, ariko kuri iyi mas'ala abandi bamenyi nibo bafite dalili zifite imbaraga cyane. Dukomeze. Baratubwira ngo iyo rero bihuriranye numwe mu minsi twigishwe n'intumwa y'Imana gusiba ntacyo bitwaye, kama qala sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana nkuko muri hadith yavuze iti lamma naha an taqaddumi siyam ramadan bi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Hari hadith iri muri Bukhari na Muslim igaragaza ko intumwa y'Imana yaravuze ngo la tuqaddimu siyam ramadan, muramenye ntimukaje mubanziriza Ramadan musiba umunsi umwe cyangwa ibiri, keretse wa wundi wari usanzwe usiba n'ubundi ajya komeza agira gute yisibire. Wa wundi wari usanzwe usiba ushaka gusanga n'ubundi kwa gatandatu yasibaga, mtume kuvuga ngo yisibire bisobanuye ngo no kwa gatandatu birashobora ko yasiba. Bisobanuye ngo wa wundi wari usanzwe usiba
Ramadan ishobora kuzatangira ejo ku cyumweru kandi turi kwa gatandatu mutuma muhaye uruhushya ngo yisibire, bisobanuye ngo ashobora gufunga kwa gatandatu. Izi zose ni impushya zigaragaza ko kufunga kwa gatandatu byemewe mu Islam. Turikumwe abayisilamu. Tayib, alhalatu alkhamisa wa hiya alakhira, hari hali ya gatanu cyangwa se uburyo bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma ngira ngo ahangaha mu bwitondere cyane. An yakhussahu bi sawmi tatawwu'in, ni nko kuba umuntu yafata kuwa gatandatu akawugira umunsi w'umwihariko agiye gufunga sunna itari muri ziriya sunna zose twavuze. Ntabwo ari Arafa, ntabwo ari Ashura, ntabwo ari Sitat Shawwal, ntabwo ari gufunga iminsi myinshi muri Sha'ban, ntabwo ari Ayyamuz al-Bayd. Nuvuga ngo ziriya sunna zose mu Islam ntabwo ari zagiye gusiba, ahubwo waravuze ati ndashaka tugufunga kuwa gatandatu. Nkuko hari hadithi ivuga ngo man sama yawman fi sabilillah, uzafunga umunsi mu nzira y'Imana Mwenyezi Mungu azafata uburanga bwe abushyire kure ya Jahannam imyaka igera kuri 70. Walidhalika iyi hadithi tuyigendeho, umuntu ashaka kuvuga ati ngenda ashaka kwifungira kuwa gatandatu, ikaba ari sunna wetu ashaka kuba yasiba, uyu niwe turiho zaza, akayigira takhsis umwihariko wo kuwa gatandatu. Uyu nguyu sasa fahadha fihi mahallu an-nazar, aha sasa niyo tugomba kwitegereza cyane. Hari hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Busr, ahanga ni higiye gukora ya indi ivuga ngo iki, ivuga ngo anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt. Hadithi ya Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu iravuga ati muramenye ntimugafunge ku munsi wo kuwa gatandatu illa fi mafturida alaykum, keretse kuri muri bya bindi mwategetswe, keretse muri bya bindi mwategetswe. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a anaba aw 'uda shajara falyamdaghu, ati ku buryo niyo umwe muri mwatagira icyo abona uretse ko yabona agati ka inab cyangwa se urubuto rwa inab, cyangwa se akabona agati mbese igiti cya gifite amazi ko yanyunyuza ariko ntafunge. Iyi hadith ni ya Abdullah ibn Busr ibuza abantu gufunga kuwa gatandatu. Iyi hadith aho abamenyi bavuga ishobora gukora ni ku muntu ushaka gufunga kuwa gatandatu bitari muri iriya minsi yose twavuze, wakavuga ati ngiye ni sunna yanjye nshaka kwifungira gusa, ariko bibaye ari Arafa, mutume yasibye Arafa kandi byashoboka guhura no kuwa gatandatu, na minsi yose twabisobanuye cyane. Ikindi bayisilamu ngira ngo nsobanure, qala Abu Daud, al-Imam Abu Daud numwe mu imam bakomeye cyane muri hadith, aravuga ngo iyi hadith ivuga ngo ntimugafunge kuwa gatandatu, hadha al-hadith mansukhun, iyi hadith ni mansukh. Mansukh ni ikintu cyahanaguye mu mategeko mu Islam, kitagikora mu mategeko, gihari gisomwa ariko kitagikora. Kandi Abu Daud no mumenye ukomeye muri hadith no kurusha Albani, abantu banabisobanukirwe. Ibi nta soni bintera. Uyu ni umwe mu bamenyi bakomeye muri hadith, bafite ibitabo biri mu'tamada alayha tugenderaho muri sunan. Afite sunan Abi Daud, afite sharh yayo yindi yitwa Aunul Ma'bud, yanditse risala ila ahli Makkah, uyisomye iyo muqaddima iyo introduction nibwo ubona ubuhanga bwe, ntabwo twamuhuza na Albani. Wakadhalika al-Imam Malik, Imam Malik ibn Anas, uyu ni umumenyi muri hadithi tutahuza na Albani na gato. Uyu ni umumenyi ufite madhhab igenderwaho muri sharia, mu gihe izindi madhahib zagiye ziba mundalas, ariko madhhabu ye ni madhhab ikiri muri madhahib tugendera muri fiqh. Al-Imam Malik ibn Anas, uyu nguyu yitwa Imam Daril Hijra, imamu wari hano mu mujyi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uyu mu imamu mvuko unavuga kuri iyi hadithi ibuza abantu kwa gatandatu gusiba, aravuga ngo hadha kadhibun, iyi hadithi ni ukubeshya, ibi bintu ntabwo Mtume yagize bivuga. Turi kumwe abayisilamu. Fasiha annahyu an infiradihi, icyo kuri niki tugomba kureba nuko intumwa y'Imana icyo yabujije nuko umuntu yawusiba wonyine kuwa gatandatu bitari muri ya minsi yose twavuze, kubera yuko fihi tashabbuhu bil yahud, kubera ko harimo kwisanisha n'abayahudi, kandi intumwa y'Imana atubuje kwisanisha n'abayahudi. Intumwa y'Imana atubuje kwisanisha n'abayahudi, na aya ya Qur'an yaje ivuga iti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mufite urugero rwiza cyane mukora ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndetse na hadith ya Mtume aratubwira ati man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, uzisanisha n'ubwoko bw'abantu runaka azaba burimo. Bityo rero abayisilamu dusobanukirwa iyi mas'ala, ikibujijwe ni ukuba wasiba umunsi utari muri Arafa, utari Ashura, utari Sitat Shawwal, utari iminsi myinshi ya Sha'ban, utari iminsi ya Bedha, wowe ukavuga gusa ndashaka kwifungira kubera Imana kuwa gatandatu, ugashaka kufata wonyine abari usiba. Iki nicyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yabujije bisobanuke. Yewe n'ikindi, iyi hadithi nubwo Sheikh Al-Albani abona ko nta kibazo ifite, ariko abandi bamenye benshi bayikubise inkoni, ndakeka mwabibonye. Nasallallahu salamata wal afiya. Ndasoza mvuga ntibiremewe ko wafunga kuwa gatandatu,
bireme ko wafunga ku gatandatu kubera ko iyi hadith hari izindi nyinshi cyane ziza zikagaragaza ko nta buremere ifite cyane bitewe n'izindi nyinshi twagize gute twasomye. Sheikh wundi wacu Rabi'ul Madkhali Allah subhanahu wa ta'ala mugiri imwe nagaragaza ko hatta niyo wanavuga ngo iyi hadith yabujije abantu gufunga ku gatandatu, iyi ni karaha, ni mimbabi yani al-karaha, ni makruh, ntabwo byinjira mu muryango wa haram, kubera ko ikintu kiba haram mu Islam iyo haje dalili ndigaragaza ibihano by'ubikoze bisobanuke rero neza. Ntabwo ariko mutuma avuze ngo nimuzakora iki, ntabwo ariko bisobanura ngo ni haram, ahubwo mutuma ashobora kubuza mu buryo bwa makruh. Ibi byose tubisobanukirwe, wallahu a'lam. Biremeye gufunga ku gatandatu, ntacyo bitwaye ku minsi ya sunna, yewe n'iminsi ya Ramadan, yewe n'ufite iminsi ashaka kwishyura yafunga ndetse ku gatandatu bigahura agafunga. Ikitari cyiza nuko wawufunga nkawo uwita ngo ni sunna gusa, itari muri zera zose twavuze, kubera ko harimo kwisanisha n'iki n'abayahudi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.